Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abategetsi b'Abanyepalestina bashinzwe ubuzima baravuga ko Abanyepalestina batari munsi y'ikenda barimo n'umugore w'imyaka 60 baguye mu gitero cy'ingabo za Israel mu ntara ya Cisjordania. Amakuru hava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo aravuga ko ingabo za leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 bongeye kurwana mu duce tumwe tw'akarere ka Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Aho twatangiriye hose kugeza uyu munsi nta na rimwe turasubira inyuma, dushubijwe inyuma n'imbaraga. Aho twabashije gusubira inyuma naho twatanze tubisabwe n'imyanzuro y'abakuru b'igihugu yabereye Rwanda na Nairobi. Uno muvugizi wa M23 turaza kumva ku buryo burambuye muri ano makuru. Inzego z'ubutabazi muri Ukraine ziravuga ko abantu 11 bishwe naho abandi 11 bakomerekera mu bitero bishya bya misile byagabwe n'Uburusiya. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa kane itariki ya 26 z'ukwezi kwa 12. Ana makuru ku buryo burambuye, reka tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Abategetsi b'Abanyepalestina bashinzwe ubuzima baravuga ko Abanyepalestina batari munsi y'ikenda barimo n'umugore w'imyaka 60 baguye mu gitero cy'ingabo za Israel mu ntara ya Cisjordania Israel yigaruriye. Igisirikare cya Israel kiravuga ko inzego zishinzwe umutekano zagiye mu nkambi y'impunzi iri Jenin guta muri yombi abayoboke bo mu mutwe witwaje intwaro wa Islamic Jihad ngo ari urimo gutegura igitero. Ni inkuru ya Sebastian Asha mugezweho na Yvette Kabatesi. Kuva mu gitondo cya kare inkambi y'impunzi y'Jenin yumvikanagamo ibiturika ndetse n'amasasu ubwo ingabo za Israeli zari zihanganye n'abarwanyi ba Palestine. Israeli yibandaga kurasa cyane ku nzu yemeza ko abarwanyi b'intagondwa bari baragize ibirindiro. Ibyakurikiye muri icyo gikorwa bigaragaza ko iyo nyubako isa n'iyasenyutse yose. Nicyo kibazo kiguyemo abantu benshi icyarimwe kuva mu myaka ishize. Intagondwa z'Abayisilamu zaburiye ko agahenge zari zaragiranye na Israeli gashobora guhungabana. Ubuyobozi bwa Palestine bwamaganye icyo gitero cya Israeli bukita ubwicanyi. Umwaka ushize waguyemo abantu benshi cyane kuva ikibazo hagati ya Israeli na Palestine cyatangira mu myaka 20 ishize. Uyu mwaka nawo ugaragara nkaho bishobora kuba bibi kurushaho. Tukomereze ku mugabane w'Uburayi. Inzego z'ubutabazi muri Ukraine ziravuga ko abantu 11 bishwe naho abandi 11 bagakomerekera mu bitero bishya bya misile byagabwe n'Uburusiya. Ziravuga ko inyubako 35 zagabweho ibitero kandi ngo inyubako zo guturamo zononekaye cyane kurusha izindi ziri mu karere ka Kiev. Ibikorwa remezo bitanga ingufu z'amashanyarazi na gaze byarashweho mu karere ka Odessa bituma umuriro ubura. Abategetsi baho bavuga ko ibintu bitoroshye ariko ngo babashije kugarura umuriro kuri serivisi z'ibanze kamara cyane nk'ibitaro. Uburusiya bumaze amezi bwibasira ibikorwa remezo bitanga ingufu muri Ukraine. Tukomereze ano makuru mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru hava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo aravuga ko ingabo za leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 bongeye kurwana mu duce tumwe tw'akarere ka Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Impande zombi ziritana ba mwana. Igisirikare cya leta kikavuga ko izo nyeshyamba arizo zirimo kugaba ibitero zishaka gufata utundi turere, naho abo muri M23 bakavuga ko iyo batewe n'ingabo za leta ya Congo, ko batewe n'ingabo za leta ya Congo nkuko nabibwiwe n'umuvugizi wa M23 Karemera Canisius. Igisirikare cya Congo aho kugira imbaraga kigira amagambo, kandi ayo magambo menshi abari y'ibinyoma. Aho twatangiriye hose kugeza uyu munsi nta na rimwe turasubira inyuma, dushubijwe inyuma n'imbaraga.
aho twabashije gusubira inyuma n'aho twatanze tubisabwe n'imyanzuro y'abakuru b'igihugu yabereye i Rwanda na Nairobi, ariko kugira ngo badukure mu birindiro byacu ku mbaraga zabo ntazo bagira. none aho hitwa Kishishe ntago bahabavanye? reka ariko icyo nkubwiye cyo kutuvana mu birindiro ntabwo bijya byoroha bwana munyamakuru, icyo ntikize gishoboka. none iyi mirwano ikomeje irabera hehe? Irabera mu duce tugari twa Masisi, yego naho ngaho nyine muri Bwito, mu duce twa Bwito no mu duce twa teritori ya Masisi. N'ahitwa Burungu mu gitondo cy'uyu munsi ngo haramukiye imirwano cyane rwose, aho turi hose baradutera, ariko icyo ngusezeraniye ni uko tubivuna ku buryo bushoboka kandi bufatika. kandi bo bavuga ko ahubwo ari mwe mwabateye ndetse muvuye muri parike y'Ibirunga. Nibyo nakubwiye nyine ko iteka ibinyoma byabo babishyira imbere nk'akaguru kambaye ubusa. Ntabwo ari mwe mwabateye rero? Ntabwo bibaho bwana munyamakuru, kuva na mbere hose twagaragaje ubushake, ariko se ni gute niba twemera tukarekura ibirindiro twafashe ku neza tubihaye ingabo za yase, twebwe tubatera dute kandi dufite izo mbaraga zo kuba batahadukura? Aho rero ahubwo hari n'ikindi kibazo, kuko leta ya Kongo ivuga ko aho muvuga ko mutanga za Kibumba na Rumangabo murahatanga, ariko mugasa nk'aho mutahavuye mukajya no gufata ahandi. Ntabwo ari kujya gufata ahandi, ahubwo aho twatanze hasigaye izo ngabo za yase, aho turi dufungiye mu birindiro byacu badutera umunsi ku wundi. None ejo ko bavuga ko mwateye ahitwa Kabarikasha na Muhanga muri teritwari ya Masisi, ariko igisirikare cya Kongo kikabasubiza inyuma. None se nyine iyo baduteye tugomba kubahashya byanga byakunda. Na n'uyu munsi nari nteye guhubwo bakidutera tubahashya. Ndavuga ngo niba twarabashije kurekura Kibumba ku neza yacu, tukarekura Rumangabo ku neza yacu, si uko twari dutsinzwe, ubundi ko twashakaga amahoro no gusubiza ku byasabwe n'imyanzuro ya Rwanda n'iya Nairobi. Ariko iyo myanzuro ya Rwanda nayo uvuga ntabwo mwari mwayubahiriza neza, kuko yavugaga ko ku itariki ya 25 z'ukwa 11 mwagomba kuba mwashyize intwaro hasi, ikanavuga ko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere mugomba kuba mwavuye mu birindiro byanyu byose, ariko siko bimeze. Bwana munyamakuru, uremeza ko iyo myanzuro y'u Rwanda yarebaga imitwe yose iri muri Kongo, yego cyangwa oya? Ngenda babaza ku ruhande rwanyu ibibareba. Ntacyo bitwaye, nanjye bitureba, reka mbigusubiza uko mbizi. Niba hari hemejwe ko imyanzuro y'u Rwanda, wowe uravuga ngo nibura ngo twebwe twari kwe gatoyi, harya FDLR abari abamercenaire n'abandi barwanira muri Kongo bitwaje ibirwanisho, hari na kimwe baba barubahirije n'ibyiza? Reka twemere ko twubahirije bikeya. Abo se batarubahiriza na kimwe bahagaze ku butaka bwa Kongo, bahari bitwa iki? Dukomereze ku makuru y'ubukungu. Amezi 3 ya nyuma y'umwaka ushize yabaye ikindi gihembwe gishya ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwiyongereyemo cyane, ariko ubu ngubu uwo muvuduko urasa nkaho urimo kugabanuka. Umusaruro mbumbe wazamutseho hafi 3% hagati y'ukwezi kwa 10 n'ukwa 12 k'umwaka ushize, akaba hari umuvuduko uri hasi gatoya yuko byari bimeze mu mezi 3 yabanjije, ariko ngo warenze urugero abakurikirana hafi ubukungu bw'iki gihugu bari biteze. Imibare y'amafaranga abacuruzi binjiza urimo kugenda ugabanuka kubera ko icyemezo cy'umwaka ushize cyazamuye inyungu yakwa ku nguzanyo, bigatuma abaguzi bagabanya gukora mu mufuka. Impuguke nyinshi mu by'ubukungu zirateganya ko ubukungu bwa Amerika buzasubira inyuma mu mpera z'uyu mwaka. Perezida Joe Biden hitezwe uyu munsi kuvuga mu masaha ari imbere ijambo ku bukungu bwa Amerika. Iradiyo mwumva ni BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, bari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya short waves, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tukiraho nyine muri Amerika, abo mu miryango y'abaguye mu mpanuka z'indege za Boeing 737 Max muri Indonesia na Ethiopia hashize imyaka 4 bageze mu rukiko muri leta ya Texas kugira ngo bahangane n'abahagarariye abakoze iyo ndege. Ikigo cyayikoze kigiye kugezwa imbere y'ubucamanza gishinjwe ibyaha byo mu rwego mpanabyaha, n'ubwo bwose hari amasezerano na Minisiteri y'Ubucamanza ya Amerika ko abakoze iyo ndege badashobora kuregwa mu nkiko. Iyo miryango irashaka ko ubu budahangarwa bwa Boeing buvanwaho, bakavuga ko ayo masezerano ahonyora uburenganzira bwabo. Ikigo Boeing cyishyuye
yahawe miliyari 2.5 z'amadolari hazabu n'impuzamarira. Muri aya mafaranga hakaba harimo miliyoni 500 z'amadolari y'impuzamarira ku miryango y'ababuze ababo. Abantu 346 baguye muri izo mpanuka zombi. Dusubire ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari, tujye mu Rwanda aho inteko nshinga mategeko yasabye ko habaho komisiyo yihariye yo kwiga ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Congo muri iki gihe, ndetse ikanagaragaza n'imyitwarire ubutegetsi bwagira. Ibi byavuzwe igihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yasobanuriraga abadepite uko umubano w'u Rwanda n'ibihugu bituranye uhagaze muri rusange, ngo umeze neza hagati y'u Rwanda n'ibihugu bituranye uretse Congo ubu birebana ayingwe. Abadepite benshi bavuze ko Congo ihohotera abavuga ikinyarwanda ndetse ko bakwiriye no gutabarizwa. Mugenzi wanjye Jean Claude Mwambutse ari mu nteko, turi kumwe ku murongo wa telefone. Jean Claude Mwambutse, niba unyumva, ni ibihe bibazo abo badepite bagaragaje? Ndakumva neza Jacques. Abadepite ibibazo bagaragaje byibanze ku cyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavugaga, ari cyo kijyanye n'abaturage bavuga ikinyarwanda ngo baba bakorerwa ubugizi bwa nabi, ndetse n'ibyo yise ibikorwa by'ubushotoranyi bikorwa na Congo. Reka twumve abo badepite mu bibazo bamubajije. Niki u Rwanda rukora mu gutabariza abantu bicwa ku mugaragaro muri Congo bazizwa ko bavuga ikinyarwanda? Niki u Rwanda rwakora kugira ngo hahagarare ukwicwa kw'abatutsi muri Congo biramutse bishoboka? M23 n'abasirikare nibarwaye n'abasirikare bagenzi babo, ariko abaturage baguma aho ngaho, bagume mu mutekano wabo no mu mudendezo wabo. Hakwiye kuba impuruza inarenze by'abandi abantu bakoze uyu munsi wa none. Indege ya Sukhoi 25 yavogereye ubutaka bw'u Rwanda. Abahagarariye leta ya Congo bavuze yuko mu by'ukuri kuba yakatira mu Rwanda atari igitangaza, ko bisanzwe. Ikindi ko bavuze ngo bagiye kwihora vuba, muraza kubikoraho iki? Mwambutse, hanyuma se Minisitiri Biruta ibyo bibazo yabisubije ate? Kuri ibi bibazo Minisitiri Biruta yavuze ko ibyinshi biri mu maboko y'umuturanyi ariwe Congo. Avuga ko igomba guhindura imyitwarire yubahiriza amasezerano yasinye, ariko akanavuga ko nta bushake na buke yabona kuri Congo bwo kubahiriza amasezerano. Naho avuga kuri iyo ndege u Rwanda ruvuga ko yavogereye ikirere cyarwo, umva uko yabibwiye abadepite. Indege y'intambara yinjiye mu kirere cy'ikindi gihugu, bikaba rimwe mukabiyama, ntibavuge bati nyamara n'uburenganzira bwacu amategeko arabitwemerera. Bikaba kabiri mukabiyama bati bakicicikira, cyangwa ati ntabwo twabikoze, kandi mwababwiye ko amaherezo bizagira ingaruka. Ntabwo ingaruka zaba ku bwa gatatu ngo bibuke ko hari amategeko mpuzamahanga bibemerera, usibye ko nta nahe. Urakoze cyane Jean Claude Mwambutsa. Reka tugaruke hano ku mugabane w'Uburayi. Ubufaransa bwahamagaje ubuhagarariye muri Burkina Faso nyuma y'umunsi umwe. Iki gihugu gisabye Ubufaransa gutahukana abasirikare babwo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa ivuga ko Luc Halade yatumijwe kugira ngo baganire ku kuntu umubano hagati ya Paris n'iki gihugu bwahoze Ubufaransa bwahoze bukolonije wifashe. Hashize ibyumweru haba imyigaragambyo yamagana ingabo z'Ubufaransa muri Burkina Faso, mu gihe abategetsi bayo barimo gushaka gufasha mu rwego rwa gisirikare mu Burusiya kugira ngo Burkina Faso ibashe kunesha abarwanyi bagendera ku matwarakazi y'idini ya Islamu. Abantu barirwa mu magana bateraniye hanze ya kiliziya iri mu majyepfo ya Espagne kugira ngo bibuke umurinzi wayo wishwe mu gitero cyakoreshejwemo umupanga ejo ninjoro. Benshi barize igihe barimo bubahiriza igihe cy'umunota umwe ntawe uvuga. Inzogera za kiliziya zavugijwe, kandi abari muri icyo kiriyo bashyize indabo hasi banacana amatara ya buji mu kwibuka Diego Valencia. Igipolisi kivuga ko yishwe hatemaguwe n'umunyamabanga w'imyaka 25 wari utegereje kwirukanwa mu gihugu. Nta kindi cyaha yari yarahamijwe. Mbere yaho mu yindi kiliziya mu mujyi wa Algeciras hari hagabye igitero. Umugabo yaragabye igitero ku mupadiri amusiga ari intere. Ubushinjacyaha burafata ibi bitero byombi nk'iterabwoba. BBC Gahuzamiryango, ubu noneho ni umwanya w'ikinamico urunana.
nyirabazungu ntazakomeza kwihanganira imyitwarire ya Karemera n'umugore we. Arateganya gukora iki? Hagati y'amakimbirane hagati ya Budensiyana na Philippe banza agiye gukemuka. Nurunana. Mana yanjye we uzi ko nkanze Shyaka. Ahubwo se urabura utankandagiye. Ubu se kuki wahagaze inyuma yanjye gutyo? Nitegereza guko wahejeje ukuboko mu kirere uri muri Bayirinda, Bayilandri. Erega nukubura uko ngira singishaka ko abana banjye basigara kwa nyirakuru Shyaka. Kuva umuryango wa Pascal wakwinjira muri ruriya rugo, umutekano warabuze mu buryo bwose. Ahantu hose haba hari umwanda. Yewe ngiye kwa mama narahacitse urabizi Devo. Jese nahacika mba ngomba kuhaca ngacyura abana banjye. Ariko ubonye uwo mwanda nawe wagira impungenge Shyaka. Abo bana bituma aho babonye ntibakaraba intoki kandi rimwe na rimwe usanga basangira na Landiri na Linda ku buryo mfite ubwoba rwose ko abana banjye bazahandurira indwara ziterwa n'umwanda. Ariko abana bacu bazi neza ko bagomba gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune mbere yo kurya. Igihe babonye abo bandi batazikarabye ntibagasangire rwose. Aha. None se ko mama yadutsembye adashobora kwirukana abapagasi be, tugomba gufata ingamba z'uko twirinda ibindi bibazo byose bazateza mu bundi buryo. Ikindi rero turatwana twa Pascal turatukana wa muntu. Ibyo. Umwana asohora igitutsi mu kanwa ke. Umuntu akumirwa neza neza. Uzi ko bazayingishiriza abana iyo mico mibidi? Nazo ni impungenge mfite Shyaka. Ni ikibazo rwose. Ese ninde uhamagaye? Allo? Allo, mwaramutse neza Shyaka? Mwaramutseho? Nari nakwandikiye nkubaza niba muri buboneke tugahurira kwa Philippe muvuye ku kazi. Sinzi niba wabibonye ntabwo wanshubije. Ngewe nta kibazo mfite, ahubwo sinibutse kuyibwira madamu. Ariko turi kumwereka mpite mubaza rwose none aha nganda ahita nguhamagara nkubwire. Yewe mwigore rwose muhaboneke tubikemura amazi atararenga inkombe. Yego rwose kandi nizeye ko Devota byumva vuba. Ego ndeba nashize wiriya. Do, reba nawe. Uzi ko washize koko we. Ejo nari nazanye amabavu bisanzwe. Ariko noneho ndebe ku intoki zabaye. Reba zatonyaguritse neza neza. Yo, pole man, biragaragara ko utari umuhinzi wabigize umwuga pete. Ariko guhinga si umwuga wanjye pe. Gusa wiriya, no kuri wakoze pe. Ntari bimana aho umugabo aguye undateraho twatsi nabwirwa n'iki urundindiriye se. Oya sha wiriya, ataragongura kutamuzirinde pe. Kuko hari igihe nk'ubu njye ndyama nkifuza ko ibihe byasubira inyuma. Ndakwibuka pete. Uri umwana ufite viziyo twese twifuza kuba nkawe, worora inkwavu, inkoko n'inuma ewa. Sha byoresha wiriya. Ubu byose byabaye imfabusa kubera kutumvira abanduta. Nkagenda nkanywa ngasinda, nkarya ibinyoni nibagiye gukoresha agakingirizo byura ngo kandinde gutera inda imburagiye cyangwa izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. None ndebe. Kandi nibutse ko hari igihe imitezi yari igushahuye pete. Yari kwisheka. Yari inyishe neza neza. Iyo batandangira ko ku kigo nderabuzima hari icyumba cyahariwe urubyiruko, aho ugenda rwose ukakirwa mu ibanga rikomeye, kari kabaye. Kuko nicyo cyamaze ubwoba, ndagenda ndayivuza. Ariko buriya ntujya ukeka ko Mutesi yagucaga inyuma pete. Nigute yaba yarakwanduje izo ndwara? Sha umva wiriya, ni rimwe yaguye muri uwo mutego ariko twahise twiyunga pe. None se sha waba warahababariye gutya umwana atari n'uwawe koko? Oya wiriya, uriya mwana yari uwanjye pe. Igihe byabereye ndakibuka. Nje na Mutesi twaragiye tujya mu kizu kitabamo abantu, turanywa turafigiza. Ari nayo mpamvu twibagiye gukoresha agakingirizo. Mbere nari nzi ko ingaruka zo kwishura imibonano mpuzabitsina imburagihe zigera ku bakobwa gusa. Ariko ndebye ibyo wahuye nabyo, n'abahungu dukwiye kwitonda mwana. Cyane mwana, nese ubu ntubona ko ndi hano ndi guhingira Patrick bagenzi banjye twigana barakomeza amasomo yabo. Muri make Philippe aragira ati umugore wanjye ndacyamukunda kandi ndacyamushaka. Cyane rwose. Ndacyashaka kubana nawe akaramata nk'uko twabisezeranye. We bimeze bite bude? Philippe arabizi ko mukunda Shyaka. Aranabizi ko icyambere cyiza mu buzima ari ukubana nawe amahoro. Ntiwumva ijambo ryiza kudakoma mu mashyi sori. Ariko hari icyo nongera ku byo mvuze. Philippe twahamana ari uko wisubiye ukaba Philippe nakunze kuko dufitanye ibibazo mbona ari undi muntu atari wowe. Ariko nanjye mbona warabaye undi wundi. Nyagasane, ariko noneho mugiye kuducanga. Umuntu usahinduka ukunda ate? Arahinduka da. Ahinduka mu myitwarire no mu migirire. Philippe Karame Devo.
ni iki budensi yanahindutseho gituma utakibona ari wa mugore wawe wakunze? ni iki yakoze kigatuma mutabana neza nk'uko byari bisanzwe? mwese uko muri ahangaha mwigomwe byinshi kugira ngo muze mudufashe rwose. ikindi sore na ni mukuru wa madamu wanjye ntacyo twamuhisha. yego Shyaka na Devota mwe muri inshuti zacu kuva kera rwose ku buryo nta banga dutinya kuvugira imbere yanyu. Mwese mwarashatse muzi ko rwose umugabo akenera umugore we. Ariko ngiye hano muri urugo rwose nageze aho mbana n'umugore wanjye nk'abanyamahanga babiri. Umwe akaryamiriya undi akaryamiriya. Filipo rero ndakumva wivugira mu migani. koresha amagambo yumvikana Filipo. ndabivuga rwose. Iyo Budensi yanageze hano mu rugo umwanya wose abuha abana. Bagira ngo bamaze gusinzira akaza mu cyumba yijugunye kantarange agahina amavi akayahuza n'akananwa agasinzira. Nagira ngo ntiye nyirakanaka kwimbeba zirimo zigenda hano mu nzu kwari iby'uburyo tuzirukana undi ngo ntagira icyo avuga. Bude ndebe nabi byo mvuga n'ukuri rwose. ariko si ubunkumirize kugira ngo ntakureba. komeza uvuge Fili, komeza. Ndakomeza rwose. Ubwo rero icyo kibazo cyageze aho ngaho kirakomera. Umugore atangira kurana ipantaro ngeze ngo ndamubaza aratontoma arantombakana aranimuka ajya kurarana n'abana. Umugore afata ibyemezo hano mu rugo rwose atangishije inama nkaho ngiwe ntahari. Mu by'ukuri amezi abayaya do ari uko bimeze rwose. Nagerageje kwihangana ariko nababeshye bikomeje gutya naturumbuka rwose nkigendera sinjye kubabeshya. Ikibazo cya Filipo turacyumvise. Hari cyongeraho mbere yuko Budensi anagira icyo avuga Fili? ariko si wa mukecuru umuhora iki koko? muri mwe ngo ndareba nk'akayongwe ubundi ngo nseka nk'impyisi. aha nsubiza icyo nakubajije kandi nakubije kunyita umukecuru ko sindi nyirakuru wa nyoko. kumpisha ko twite ubifitemo inyungu kigogo? ntabyo naguhishe kuko njye ntabwo ntwite. wabihakana utabihakana ndabizi neza uratwite. yego ko ndabizi neza ko utwite ahubwo ndashaka kumbwira impamvu ubimpisha ukabwira n'umugabo wawe akabimpisha. urumva wumva mbimenye nagutwara iki koko? ninde wakubwiye ko ngewe ndoga koko? ntawe wabimbwiye. none niki gituma umpisha ko twite ndi nyirakuru w'umwana utwite? ntacyo. ngo ntacyo nori ngo ntacyo warabimpishe nkanda kubibwirwa na Rwanda. Karemera ubwo yaremeye ko wamubujije kubimbwira koko? ngo iki? warabimubujije nyine. uburozi unshinja warabumbunanye wa mukobwa we. ese niba ndi umurozi kuki ukomeza kubana n'umuhungu wanjye ubizi neza ko nyina arogara? ariko ubu ntunziye koko wa mubyeyi we. nsubiza se nyine. ntacyo mfite ngo usubiza rwose. ndi umubyeyi mugenzi wawe. nzi ko umugore utwite aba akeneye kwitabwaho akabona indyo yuzuye. utwo tubuto tukamugeraho nibura. izo mboga n'ibindi bigize indyo yuzuye. ibikomoka ku matungo bavuga sinakuburira iryo gi kuko mfite inkoko ariko wanshyize kure yawe. urareba ugasanga hari indi uzita ku buzukuru banjye numara gucana umubano nanjye koko nuri. hari undi nyirakuru uzababonera ni ukuri utari jyewe? ntawe. cyangwa nabo bazamara kuvuka ubabwire ko ndi umurozi koko? ariko ni ukuri nta muntu nigeze mbwira ko uri umurozi. urabizi nori sinzakomeza kubihomaho wowe n'umugabo wawe mutanshaka. uranyumva? uhereye none muzibana nanjye nibane kandi igihe cyose mutazansaba imbabazi ntimuzongere kunkandagirira mu rugo. oya rwose wishyigikira mugenzi wawe mu mafuti. none se yarayobewe ko yabyaye indahekana? ariko rero nawe wishyigikira murumuna wawe mu mafuti. oke tworoherane. Budensi yanatubwira ikibazo cye neza. ntakivuge byose bijya gutangira byatewe n'ikibazo twagize cyo gukurikiza Ganza akiri muto. habanje umukozi wo mu rugo akazi kamubana kenshi ku buryo yadusezeye akigendera. dushaka undi turamubura. niko kwicara tujya inama ko tugiye kugabanyiriza umukozi akazi yari afite hano mu rugo. imirimo imwe n'imwe tukayikora njye na Filipo bityo tukagarura Kantengwa. yego rwose tubwire. Filipo yajijishije iminsi mike haradufasha ubundi imirimo arayiduharira. namwe mwishyire mu mwanya wanjye Budensiyana nkabyuka 11:00 za mu gitondo kugira ngo nsige mfashije Kantengwa akazi nkamesa ngatekera abana ngakubura ngakoropa ngategura ibiri bukenerwa uwo munsi wose kugira ngo Kantengwa naza yite ku bana gusa byonyine.
nkajya ku kazi ku ishuri nkirirwa nigisha nkagera hano mbisikana na kantengwa ataha ngatangira imirimo ya nimugoroba ariko abana bankeneye ariko gutegura amasomo n'ibindi nsabwa n'ikigo cy'ishuri nkorera nabyo bindeba gukosora amakaye y'abanyeshuri nigisha nkaza kuryama nka 5 z'ijoro cyangwa zirenga umubiri wose uhinda umushyitsi nagera mu buriri se data wanjye ati nanjye nkeneye kwitabwaho kuko ndeba nabi devo nkureba nabi siki namwe murabizi abana bato baragorana uyu munsi arwara ikesha akarwara kiriya hari n'ubwo umwana yabaga arwaye ngomba kumwitaho Philippe akumva ko ngomba gusiga umwana urwaye wenyine kuko ankeneye ariko nawe ubu urakabije bude none se umwana yarwara reka budensi yanavuga ikibazo cye rwose nawe wavuze icyawe acecetse Philippe ndacecetse rwose we nimutubwire rwose nta kibazo iyo nibura abana baba bakuru ibyo umuntu yabyumva ariko umugabo arabizi ko dufite abana bato b'indahekana bombi bakeneye kwitabwaho ku buryo bumwe azi neza ko twumvikanye gufatanya imirimo akayimparira yarangiza agataha nzanaho iby'inka yarembye njye nabuze icyo mvuga pe wakibuze nyine yavuze ngo nambaye ipantaro simbihakana pe narayambaye ariko nayambaye nyuma y'uko uyu mugabo mureba aha ahindutse igikoko akamfata ku ngufu ari nabwo nahise nimukira mu cyumba cy'abana ibyo bintu warabikoze Fili ikindi kandi ntiyatekereje ko yakoze ikosa ngo nibura nsaba imbabazi ahubwo yageretse ikosa rikomeye rizangora no kuribabarira kuvuga ngo impamvu ntamukeneye ngo nuko muca inyuma Fili warambabaje kubona utinyuka ukavuga ko mfite abandi bagabo icyaha nigeze nanatekereza mu buzima bwanjye ubwo mubaye iki mama uranyishe neza Soni utumye umubu ucika pete niko se mwana wanjye rwose reba waguye agacu usinzirira aho wicaye none umubu wakurumye Imana imbabarire ntarwara malaria mama we imfashe n'ukuri nibura se waharangije byahise mama sigaje nko gukora iminsi nk'ibiri yose kandi uyu munsi nagize amahirwe inshuti yanjye biriyamiza kumpa umubyiza uwo mwana rwose Imana imuha umugisha naho undi mwana wanjye shinyiriza kuko izo ni ingaruka z'imyitwarire wagize ni wowe wishoye mu bukubaganyo ukiri muto mama ndabizi kandi nta muntu n'umwe ncira urubanza pe icyangombwa ni uko ibibazo uhura nabyo biguha isomo urumva byamara kuguha isomo rero bigatuma utazongera gukora amakosa nk'ayo wari wakoze mwana we urabyumva neza nukuri ndabyumva yewe subiye mu mirimo yanjye ndumva baguhamagaye wabona ari bagenzi bawe mwigana baguhamagaye alo bite peti ni byiza mute urebe ko ngushaka byihutirwa peti ngo iki mute ubwo se wo kurumva byakunda kandi ndi ku ishuri wimbeshya ndabizi ko ukiri naho inyarurembo peti n'impamvu igihe ari ndabizi biri guhingira Patrick kandi nabimenye birambabaza cyane mute nuko bimeze nyine ndagushaka rero ngo turebe uko dukemura icyo kibazo ufite oya mute bindekere n'ukuri ibibazo ufite kubera amakosa twakoze birahagije iki ni ikibazo toto rero ugereranyije na Fistile urwaye no gerageza dure icyo kibazo kigomba gukemuka byihuse ugasubira kwiga si ngomba kubura kwiga ko ndwaye Fistile ngo nawe bibure kandi waragize amahirwe y'ababyeyi bawe ugakomera gusubira ku ishuri peti mwese ubwo uragira ngo ubikorere iki mute Mutesi yaba yabonye igisubizo cy'ikibazo Petero ahanganye nacyo urubanza rwo kwa Philippe se rwo rwaraye rurangiye rute ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha barakoze bagenzi bacu mu kinamico urunana nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kane itariki 26 z'ukwezi kwa mbere n'amakuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru wo muvagani Jacques Niyitegeka mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuzamiryango amakuru yacu arakomeje ni ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com Thank you.